كردستاني ام خوازن هناكي سر ديروكا آلي بيچلو ابروج ويا روجا آلا كردستاني افعال پیدا بویه به سال 1920 دما کنگره پاریس بچه بو ویدمه وفده خویبون بچه بو ویره او یکم جار افعال پیدا بو طبعا نبی رنگی بو هاتیه گوارتن یلا گوارتن تیت چه بویه دبايرة دي صالة حضار ونهصد وچلو ششا جارا يكام أبقال لميدانا چارچرا هات بلندكرن وبرزكرن جي هيلا بيشوا قاضي محمد دي لميدانا چارچرا لكردستانا إيراني دماغو كومارا مهاباد هات راگهاندن افعال یکم جار لویدا هات بلندکرن دحفده قانونا یکی ده 1946 دپایرا پارلمان کردستان ده سال 2000 و نهاده ده 11 قانونا یکم ده روجا فرمی هات دست نشان کرن و حفده مها 12 حرصال ببه روجا آلا کردستانی بگمان افعالها سمولا برخدانی بحضارة جگل ما قربانی بی آلی کرن و بونا شهید ده میدانا جنگ و شران ده لورا دبی امریز گرتنک گلکی لبی آلی بگرد و ام تب بلند و برز بکن ام تخوازن نها ام رنگ آلی بو دیار بکن و رنگ آلی جور با رنگ صور گلک جوازان رنگ صور نشانه چیه؟ نشانه کوینا شهیدای دپایر رنگ چته؟ سپی رنگ سپی از نشانه چیه؟ آشتی و آرامی آگونها بيت حسين وحنا محمد بآرامي قارن دي آلي بلين دوبار ممكن آدي كسك لبنية كسك چيه وسطا كردستاني آخري ليلي دي باي روجك هي كيزاني بيستو يك هم بيستو يك دما بري دياناتي كرداد اي بري قالكي جمارك فيروز بو بيستو يك وهر وها بيستو يك آداري قالي كتابيا قالي ما مستا عم ترد عم بالا بكرا بجمين بربي آلي برقلك قرباني هاتن زاني جبو بي آلي وإيرو أم كيف خوشي أم آلي بلندو برز بكر